bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi futhi kule channel yakhe hamba phambili iReading Geso kathi mina ngiveze kuntuthuko ngakhumalo bathi ila sibona amakomedi manje semusha leka ngizocela uqinisekise lokuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokuleka kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu nokuhle kakhulu kunakho konke bafethu indaba esiphethe namhlanje siphethe indaba esithinta umthandeni omfoka amanqele waziwa kakhulu ngelicwamele umthandeni kuzokhumbule kunendaba esithinta lapha ukuthi akanoba yena ingxenye yempucuzeko kizolo ubesenzo live khipha izindaba ezimnandi wathi sishiya abalandeli bakhe bedumela impela lokuthi uyahamba uyoqashwa phesheya kwezilwandle eUnited Kingdom chaza nokuthi kunemidlalo eminye amagiga nawa abeqashiwe kuwo lapha eSouth Africa lapha kodwa ngengxenye yohafu imali ekade eqashwe ngayo uzosazokhulumisana nabahleli bemcimbi ukuthi baqashe lapha oza kwabo abazobe bangaqashwanga ngawo umhla ka-30 ke kodwa ngaleko ukukhuluma kakhulu ngaleko kugeqa amagula ake uzwele esichazela umfoka amanqele sihlangane futhi ku-video landelayo subscribe bye bye ngiqashiwe emcimbini wo3 ngomhla ka-30 enkandla nasemaphumulo sazakubona kwakomntu la eSouth Africa so leyo mcimbi ngizozama ukuthi leyo mcimbi leyo ngikhulume nabaqashi noma uhafu wemali abanqashe ngayo ngoba ngiyadula phela ngeke maze ngifake bese ngibiza njengapha kufaka amanye amaciko ayobe ehlele ekhaya lolo la ngizama nje ukuthi ngikhulume ney'nsizwa esebeyihleli zingekho busy kakhulu ngoba nalapho kwimpucuzeko lapho nomunye umcimbi nawo lo impucuzeko akaze mina ngithi mangiqashwe impucuzeko bese kusangakusasa ngithenga ngiyothenga imoto ngale impucuzeko yabo ngizama ukuthi ngalokho impucuzeko ifana nawo wonke imicimbi lena u76 esengiqashwe kuyona nge4 kufike lo mpucuzeko ifana nayo ke le micimbi leyo yabona yize ngisho umehluko empucuzeko uwodwa ukuthi ngoba i-event yanamathela amabhinca nasey'hlelo zamabhinca amabhinca ayithanda vele mina proposa khona umjikijelo kudala ngivele ngikhokhela imali enkulu yabo bayazi umcineko ngikhokhela imali enkulu zingaphushuka lezo ndaba manje phela ngoba babe ngiqebile vele ngiyena umuntu ophutshuza indaba zingaphushuka ngoba vele sekunje ngoba vele sekunje washo ukugabasha yabo akaze ngiphutshuke le nto leyo ngiphutshuze leyo yabo namanje bangiphuthuza sola mina so bengivele ngihola imali enkulu lapha kudala nje wethu vele kudala yabo ngenxa yani ke yezathu ezithile lamagayela amathile agalela athile ngadlale impucuzeko yabo so baqhubeka impilo ngingasho ukuthi happy birthday le ndoda wayigcina kuyilokho yabo so manje ke akikho ke kulokho sekuthenini ke mfowethu ngiyafisa ukuthi impucuzeko yenzeke ngingekho yazi ukuthi uzobe kuhlungu uzobe kunesibhoxobhoxo yabo umfutho nomdlandla kunesidozozo kuya kwimpucuzeko igcoka amalinga ngiyazi kodwa bafowethu ngicela nemukele bafowethu zakwethu bafowethu ngiyahamba ngiyaphesha kwezilwane ngihamba ngolesithathu ngingakhali ubani lokhala wena ngingakhala bafowethu ngiyahamba bafowethu ngiyaphesha kwezilwandle ngihamba ngolesithathu ivisa nje khane ngithiwa namhlanje lambo uhambe ngingazi noma izolunga lezo ngoba nambe ngiphila nje kuwukuthi vele yabo siyaxoxa khona nayo yabo so le mcimbi lena mfowethu inemali kodwa bangiqhathanisa amadola namarandi ngibona ukuthi hayi ngokwebhizinisi njengomuntu webhizinisi ngabona hayi imali yebo khona bangiqasha ngeprice yami la eSouth Africa kodwa le izobe iphindeka kathathu igigi ngayini yabo so ngaze ngithi hayi futhi ngiyahamba bafowethu ngiyaphesha kwelwandle bafowethu ngiye UK eLondon